Take up. Halo guys, kondisi angin lumayan deras guys. Penerbangan di sore hari. Inilah pemandangan di sore hari guys. Oh, guys, kecil banget. Angin lumayan kencang guys. Penerbangan di sore hari, cuaca cukup cerah, cuma sedikit angin lumayan deras. Ini kita gunakan speed 1 guys. Lumayan stabil, kondisi angin lumayan deras.
Coba kita turun. Halo guys, saya yang lambaikan tangan guys. Tangan dua guys, lambai tangan dua guys. Sangat kecil sekali guys. Penerbangan di sore hari, cuaca cukup cerah dan Exin X5 GPS, dan ini sudah mempunyai brushless motor, jadi ketahanan terhadap angin. Tapi sayang tidak ada memory card, jadi langsung sip ke handphone. Dia support langsung 5G guys, jadi pakai handphone. Durasi minimal 20-25 menit. Ketinggian bisa mencapai 120 meter. Terus jarak jauh drone dan remote sekitar lebih kurang hampir 1 kilo guys. Sangat stabil guys di kondisi angin yang cukup deras, jadi drone sempat goyang. Inilah kondisi di sore hari. Kualitas kamera cukup bagus, 4K. Sedikit redup cuaca guys, kayak mau hujan. Kita mau landing dulu guys.
Ini kita menggunakan speed 1 guys. Kalau drone GPS tidak diragukan lagi guys dengan kekuatan angin, kecuali kalau badai guys. Mantap. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe di channel Hendra Nandra Drone. Mantap guys. Oke guys, kita mau landing dulu guys. Kayaknya cuaca mau hujan nih.